August nili zirtom ni sang ni somni pathum ania thlir tu le ngai thatu zong te in zawa in du sangna chibai kan buk le veka cheu kan Thenom state Manipura tual chung buanra phlak tak thleng mek chungchang hi han thlir le teang o Manipura nam le nam in kara buaina achua nuwa tual chung mi ten police taral thuam an ruk sakjinga sangthum zali somni pahni chu tun thlengin mukir anlani lo buaina achua nu hian police station le anral thuam da na hmun atangin AK-47 zani chuang carbine zali paruk insas rifle zanga somnga pakhat machine gun zani somnga le silaimu nuai nga vel chu ruk chua ania tun thlengin atam jok mukir anlani lo heng silai le amu tamber hi meitei nam chena Imphal Valley atanga ruk chuani in meitei te kuta anla om niarin ani police atanga talan danin ral thuam ruk chua sangli zanga chuang zinga hian sangkhat za som kwa panga chau mukir anlani poi khoina thlenga liam tua le thi tamber po silaya ka le liam ani ti hospital data tangin alangbok security lam ho tu ta chuan heng ral thuam ruk chua te mukir le vek ani ma chuan silai manga poi khoina thlen le boina hi are mai don lo ni in an soi Chief Justice of India D.Y. Chandrajut omna bench chuan August ni khat khan Manipur tual chung boina chungchang ngai to in ni chan ve o hearing nei ania hearing to lama hian central state sarkar ayoding solicitor general Tushar Mehta chuan tual chung boina chuak awanga thi ruang lam lo tam zo chu dan lowalut te ruang an ni thua soi Manipur a hian Myanmar atanga dan lowalut thanem tak anom thule chung mitam jok chu an chin hriat ani lo thu soi chu ani bok Manipura poi khoina thleng chungchang an ngai tuana Chief Justice chuan pong sual tok tu tele tha te hi kan mi le sa ania ro rena dikan mu ngei na tura malak chu kan ti turani ati hei hi me ta chon changin ruang lak lo tam jok chu dan lowa lo lu te ruang an ni tumsa neya lo lu tin an nun na in atuarani ati heti la hian tribal ayoding senior ukil Colin Gonzalez chuan Imphal tribal ruang lak lo za som pariat a om ti in soi thla aliam do wa tun thlengin tunge an ni hriat alani lowa an troi mek ani tu tenge an ni hreturin kan vakal theilowa heng mi te ni na hretura malak na engma om lo bok ti na soi thung Supreme Court chuan mi thi te chu tu tenge an ni hretura ma an lak dan thelu turin state sarkar a hretira Manipur sarkar chu ruang laom te chu tu tenge an ni zong chuak tu le an chung te hnena ruang petura boipui tu nodal officer ruat an ni to le to lo azot bok Gonzalez chuan mi ti chung te hnena zang na dom na cheng nuai som theu peturin sarkar a in tiam thu le adong tur ten an man sual lo apei sei thu soi hei hi Chief Justice of India chuan changin zang na dom na sem ani don reng in adong tu te zon chua phot angaya dong thei an ni nge ni lo fin fiel ani ang ti in a hril Delhi Commission for Women DCW chairperson Swati Maliwal chuan Manipur tual chung boina a hmun nge ya thi thlai tura a jinua thil a hmu dan report chu president Draupadi Murmu nena athen Swati Maliwal hian Manipur atlo tum hian meitele kuki nam ayo te po akomani President Murmu nena report a thelua DCW ho tu chuan Manipur mi puite chuan Chief Minister N Biren Singh Kaihwai BJP sarkar chu an ring zo to lo ti soi DCW ho tu chuan Manipura President rule puang vat turin angena hei ba ka hian Supreme Court Judge Changlai Kaihwai Special Investigation Team SIT chu Manipur boin athen dan te chui chian tir turin aphut bok Maliwal chuan thathum chunga meitele kuki namin kara boina chuak awanga mi za somnga tonin nunna an chan pha to na chu a chan dik tak chui chuak turin SIT hi din ngei athul ti soya boina chuak tuar mek te chom dol na turin zana dom na cheng nuai somni panga pethoi turin angen bokani DCW ho tu chuan state sarkar chuan Delhi Commission for Women nena meichia te chunga mi pat meichiat lam hoya poi khoi na thleng chungchanga
FIR thelu zong copy chu peve turin atia DCW chuan heng mei chia te hian nun phung pa ngai an nei le theinan ma an la ang ti in report a hian atalang sa khuana le akai hnoi thilin India ram atuam cha hlea tuna Manipur boina po hi achan bulpui jinga mi chu hindut wa hi ani chianga hindu ho hi an sa khuwa hian het hlema se tun malama khan an thiang zawin an pomjam hle thina hindu kulmu komve bok ma se tun kum somni chung emovel atang hian an ngai dan so son antamin sa khuana an la ur sun tharta ani bermai hindu nam hnuai nung dalit an ti mai ho hi schedule caste ani veka heng nam hnuai nung schedule caste te hian hindu te buddhism te sikhism sa khuani lo abrahamic religion an ti mai christian muslim sa khua a anin le chuan schedule caste an ni na an chan an lo ngal ti schedule caste order 1950 a chiang takin tarlan ani wangin India constitution in schedule caste ham thana zong apek te chan le hlo tur hian sa khodang von an ngam me ulo schedule caste order 1950 hi atira hindu chau awoma kum sang kha zakwa somnga parukhan siam thatni in sikh bellenia sang kha zakwa somkwa enon anilia buddhist bel anile ani dalit muslim le christian te hian hemi awang hian har satna antok na salia high court supreme court apo hemi kai hnoi thu bo hi tam tak alu to kum sang kha zakwa somkwa nulama mai po an har satna sukiang tur hian central sarkar in ruang manna commission committee adin zur zut to ma se schedule caste order 1950 thia hi harsa anla ti vekani muslim le christian tian hindu sikh buddhism sa kho betu tang tho hian hindu dalit hoin an nena anin lein schedule caste din mun lua zel hi an phut chuani kumsang ni som pakhata khan national commission for schedule caste le national commission for minorities te chuan dalit muslim le christian te chu schedule caste status din mun peturin arota he recommendation hi affidavit in supreme court a theluni hetiang hian rotna chak tak om thin ma se schedule caste order 1915 khoi che thi apex court hian angam lowa central sarkar tu ma siam danglam ngam an la om lo bok preamble to the constitution of India hian sovereign socialist secular democratic republic ti chuangin fundamental right lama freedom of religion te chuangin om ngei ma se mitam berin country tangin hetiang thil hi om ma se schedule caste order 1950 huai sa takhian chung dan thapui pui chu hindu nam hnuai hnung le chichhia te chu adang betlat zel ani october ni ruk sang ni somni pani khan central sarkar chuan notification choin schedule caste order 1950 hi enthaturin commission member pathum omna arwata Supreme Court Chief Justice Retired KG Balakrishnan chu chairman ani hi National Human Rights Commission chairman tangto tonsian nga takani member dangte chu Dr. Ravindra Kumar Jain IAS retired Professor Sushma Yadav UGC member huite ani he commission member te hi an tonsiale thiamna lama chuanom tak vekania Balakrishnan commission hian dalit muslim dalit christian te din mun enfia turarwatani kumni chunga report thelu turatiani Balakrishnan commission ruat ani nu loka hindu ho chuan tran an langal chata RSS hoin an hun pui Nagpura Indiaram University sangsanga hindu scholar te an ko koma schedule caste order 1950 ti chakle thi ani lo dan tur chungchang an khelber ani lo theilo hindu mithiam scholar ta thir dan chuan muslim le christian sa kho abrahamic religion an tia hian chin thliana chichiele tha an omve to lo wangin din mun thu mun le in angvek ani to ti hini central sarkarin hetiang boka commission le committee alodin to tam takin rotna thatak tak an nei to thin ang thoin Balakrishnan commission po hi atram hun chung to phun le ministry tram a in pel sola wangin an rotna te chu zu ji le tham ral le mai turin mithiam tak chuan an ngai ani maliana zathagin
Manipur buaina chungchanga zofa ta din mun azia hi hian ngai thlak chhun zom te ang kan u naw tele meitei hindu ho buaina hi zia om lam pan tur chuan hun ala du rei arin om he an buaina kai hnoi le bultan na official lama tanga an chui chen me konga hian kan u naw te ai hian meitei hindu ho hian lam tang an nei nem zokin a hria thea national news sang han ngai thlaka han bel chian chuan an hindu ni na hian lam tang an nei nem pui ni in a hriat bok ani kan farnu kan u naw te rong taka soisak an ni na le pong sual an ni na thua ero chuan khovel hriatin thiam changjok chu kan ni te me umaya nimasela Manipur state sarkar na phong vuan tu le sakhuan lama an thurual pui te an ni zoga wangin in thliana om the ania tun din hmuna po hian in thliana a om ngei ti hi kan hra theu ome he buaina bultan tu te le Manipur hmuna chengte chanchin chui zel na meitei ho hian thiam takin kan u naw te hian Myanmar lam atanga tranpui tu nei angin an zual kowa Myanmar buaina wanga Chin state ta kan u naw te hum him du awang le heng kan u naw dan lo anga India rama ronral tlan te mun ram lu tira chen tir tum ang te in an suya ral thuam po China atanga sablaya Myanmar a kan u naw helpol te manga meitei ho le Manipur police ho te beina atan mang angin an zual ko bokani opposition MP Rualten Churachandpur an tlo zwa Bisnapur an tlo Tungkhan meitei nu ho ten trap chungin an thiam thu le he buaina bultan tu te chu kan u naw zo na thlak te an ni thu an soya official anga an mu te reng po in thiam thu soin kan u naw te thiam lo ani zia war takin an lo hril bokani chutiang zonga thil ruam mana an nei te ti puitlin ani nan manru atan an mana wangin national news then khata te chuan Myanmar le China thopui ang donin an ta lang tan to bokani an thil han kalpui dan le meitei ho huaisen taka an lat che chhun zom zel dana tang hian sakhuana atel ngei ani ti hi hairual ani lowa chu wangin keini zofa te hian kan ti thei tok chunglam aw chunga he indona hi kan bultan na ani ti ria nena kan chang ngei theina turin in lung ruala le tho ho na tha kan mamo tak zet ani